Museisia kwa ibinda yengi nodhocha ndeni wa kilungu cha muka tulika ndeni wa unenania witu kiokoni cha umondi na hindi otononi na utavia nekana tuidha tuinanisia yulua walanyomo wa uwemi county ya Makueni na ni uwemi ulawelekele kudhudhia enendi kwa mbia kuwema uwemi wina dhayu hata kusuvia mudhanga kusuvia wima wa mwenendi kusuvia mawidhu luko ondumwe na kusuvia indositu na hindi tuina aini maitu studio na kila umwe ena mwana ulono akwati te ndini wa kusuvia walanyo kana police ya agroecology county ya Makueni ilani yo inai county namba ina kusuvia walanyo vandi ya Kenya county ya Masaku na county ya Kitui inamba oviki ya vau na hindi nituidha tuimana kana partners elamena mo kana mena mubango wa utethesia county suile onasio ikwate policy sio nye nitawa Robert Mutuku na India kanithoche aini maitu ni kana matatavi masitwa na mwana ulamana akwati iye ndeni wa kusuvia walanyo nienda kuambia kwaku mheshimiwa karibu sana aindi mwamukiti hata tatavi masitwa na ku oneka hata ndeni wa kusuvia policy ni kwache mwamukanesa nye nitawa Janet Mwekaliva wakitunga MCA Mwolote county ya Makueni chama cha muungano policy no nina kwati kilunguni cha kumikuli ya nyimwene ninye na ati statement katika mbunge ya Makueni na kulia county government ya Makueni in develop agroecology policy nikanatwithe nayo Makueni. Asante netobika uru tabia ketu mimi chao tuke kwa director no sio kwa masitwa ni Dr. Josephat Mbai mtaalamu la ulia ilioboa uitwe indo Makueni kwa policy no ninethitwe ni chairman ninye ninatungia ni andu bamwe nikenda withie nitwasonga kwena nondu tunekite work plan ya usovya yo mwongozo wa agroecology. Asante na karibu. Kwa isitwa ni Joseph Mbithi ni muthukumi wa shirika wetu wa Vision Africa Trust ni nai member wa committee ila ina sebupasia policy ino ya agroecology ya county ya Makueni. Asante karibu sana mheshimiwa Kitunga director Josephat na Joseph Mbithi officer wa uwemi kuma Vision Africa Trust. Nenda kuambia kwaku mheshimiwa hiyo ni chao kila cha tumie wenda utwa statement ya agroecology bungeni ya county ya Makueni. Nye nithitwe ni mundu wendeto suvia mawithio luluko muno na nithitwe ni mundu wisi undu nitanie na nature undu ninisi kila ni kwata kwa nature ilengi the rest of nature ta mundu ninisi oxygen numa cia mitini na kwa ndimi nenge carbon dioxide na ninendete relationship ye mugo kana ngwatanio ye mugo katikati wakwa na mawithio luluko na sindu ila ingitambana mo nundu ta mundu na ibuku ni ya Biblia ni nengetwe kibao mbele ni Biblia ni suvie mawithio luluko kwa unetha njona climate change undu etwete mathina maingivite netha ndona umula wikwa drought prolonged droughts netha ndona mbua ichuka mbue kauwa mbingi bandu bebinde nini nekithela kaneko ka twabandie twamiete le binda ila ya ile kuwa ikalea kuwa saa isu ikesa kuwa yinzele na yewe yinzele mimea yitu eitiwe tasiaite no ndumbusi sinyaite masilanga mate na kiwu na muna siona ni munini ndasiona ona nyonyi nasiona ndasiona maliuna isa na iwe na moni mwaitu matikwo na newe na kwatwa ni thina muno no na undu aimi na ni mweminye undu usiao kana harvest yitu tu kwata yinthi na newe kindu kicha nthinya muno ngone no na undu temperatures siambatite ukesa kwithio na kundu kutai kuvyuta kilungu kutekalikayu kundu twauta kiwimbusi ni siangalile na nona jutwaile kwikata na nona tuketha na agroecology policy ni nzie ya correctional ya kutungia maisha ala twekala tene ala matonyo tutethia nicho kitumine na ATM ya huyu. Asante director ni chao chatumie muona kana cha guki vena bata wa kwitha na policy Makueni.
no sio ni kwacha ila twakwatie kulia ya mheshimiwa kuma mbungeni na yoka kwa department isu ito ya wimi itwethiwe twekulia ni mathina mawala methitwe mindo uimini nundu ni twithite twikite maundu mana tukawa matinga ma kwima miunda tukanenga andu mbeu tukamanenga ndawa cia nima lakini ndwithia wongele kuna ngetha tuyumiona kwa utwe kulia nata la twaswaniye twethia chambe ni wonzu wa muthanga witu muthanga wina bina utona kuya leu na twalia twethia mathiuruluko muno ni twanangite mathiuruluko nundu kula tuende na ulika ithekani tukenga ithekani kenda tulilia kana ni tukutona kwata muthanga ina rotuba kenda withie nigyo twambia kuima lakini ndwithio twatia twina subia kila kingi ni kwithigutira na ubinduku wa nzeve ila itwa climate change kwa uno bakatu kulenia nundu ubinduku wa nzeve wetete mbua nini mbua ngubi no baka mindo mathina zu wethe ani twamona na kingi kila tuonie ni ule utu kwima utumika hata kila kuitwa mindo nuto na kwima lakini ndwithio na no u yale u na twalia twethe ape wonzu siana wa hospitali wethe sinela zitwa malnutrition na ndwithia ule uyo matethia nuno yale lakini uyo matethia ni kwithwa ni twaikie kwa yale ila cia na bina ila cia tungi yami kwa ila twalile mandu acu wethia no bakatu tungianie tuliondo tukwima tutungie muthanga undu tukwima tulialie ubinduku wa nzeve no lewu witu tukautumia ata twaima tona no bakatu mbe na mwongozo na tweka landi nikenda withie twacobia mwongozo ula utonele liondo tutona tungiania mandu nikenda withie ni twakwata leu museo leu tena mathara kwa miitu leu tona tutethia andwithia muno chambata ni ndrethwa tusubite mauthiuluko undu agriculture ni industry mwele tumia muthanga nikenda withie ni unenga leu na kuumbe ni industry raw material anene ni muthanga no bakaithia muthanga ni twausubia nikenda withie watu nenga leu muyani. Asante. Joseph Bithi nenda kwaku ni partners yangi kana makundi yangi meba muna kwatia ni namo na uya wenu na imwao ta partners ndini wako saubia policy. Asante Robert kwa kulio yu ni kwatia partner ala tunathukuma namo katika kusaubia policy no ni ikundi ya Pelham Kenya Biba VSO Solidaridad CGA nangi ala tunakwatia ni na wea wito munene unaiwa mbe kwamba kufund kwithia we na mbesa cia kutethecia kukuna undu ila twina meetings together netwa fundi na pia ni tunaetie ataalamu kwisila okinandu kila kinaumio ni mashirika ala manatumie tu align kana tuseubia umwe undu utuitwe ni serikali nondo uile katika agroecology kulingana na research na maundu alangi na whether atu ina ilaita good environment ya kuete mwea usunundu county government ya Makueni ni natu supportie. Asante. Mheshimiwa Ndioka kwaku ni watu wa statement bungeni. Yatikililwe ni MCS ya Lange kana ili hata haina resistance. Wea mwamaliana na yoka na mawoni meki waluka. Na asante. Ila taendie mbungeni, ila naendie mbungeni na naete statement ino kwa county government kila MCA ni wende iwepyo na wethia kila mundu appreciate department neja ilo tunenge muyao department neja ilo develop muyao tukoka tukabitithia ikana tukambio tungia county yitu undu asarela tukwatite kwela kwa climate change nene kwa kila member wa mbunge etelete muyao ila umina public participation kwa department na itutuke twose tutwae public participation yaturuka tuyunenga tutosa feedback yonthe ya mwene mbi na feedback yonthe ya MCS atuyubitithia bai mundu wina yani resistance bai mundu wina thina na muyao kila mundu no wetele tubitithia nundu gwe ni musale. Asante director. Tutwae yelwa process ya ili hata ni matambia mevala mwati yendene wa kusebya policy itina wa kwitha mheshimiwa ato ye statement bungeni na yatikelo no sio ndo ai kulia yu kusebya policy tundu wembwa elaisi muno no bakai wambo kulia ya agenda ino mtwenda uswani ayokata
nena ya thiwe ila isi nundu mbe akulia agenda yokata mesani nikende samiwe ni thiwe yumie kwa county assembly ala ni mo membu amena no manenge to njukumu isu ya uchovya meya ko imbe ni mo na njukumu ya uchovya meya na ni mo maete agenda with ya ni pembe pela isi ko ila maete agenda no ni yo simba step yambo kwamba ukulia ya agenda no yokata mesani na twembe twaminwa bitukithe tuikulia ni maundu mawala mindo agenda na kwendo lilia na ni maundu atwemo tuyitonalya ubo wa mithanga yitu ni mionzu ubo wa forest cover kula kwina indo forest cover ni yitu ni around 5% na tree cover ni around 12%. Kwa ndu ithia ni tuona kumindo ithakasi tusiendea na kuoleka kila kingi ni mito la yitu mindo kiwini kinini pite kwa utu alia issues isu tu alia ona itwe ona tulia tuekulia community where ya mundu azu ni tuona ni chao anjenda na yukie mesani na twasio kaingi nucho kaingi wa alia kwa community nucho kaingi tulia na yo literature ni mabuku miasiata kwa ula to thia to alia mabuku to thia undu nundu withi to dunia nima undu ikwithi to na light wa conference of parties 27 na 28 la ya Cairo na Abu Dhabi ona president ituno waendie na national government no yithi to ina strategy ya nimeno to agroecology kwa ila to alia to the an issue it already ni documented na yipo kwa whether you asonga mindo step 3 la wita watu is any options to ina options miota makueni nundu anjendela ya so ni national government ya jala sekena onde na to alia na makueni ni mindo options situ ni chao nicho to aithe izo to the atu na ndo to tandu kila mundu andika mathina la malikite ni mani na we ona ata tutono thiata na to atho chata alam kuma university ya Jomo Kenyatta nangi kuma Kenyatta University we the ani matutungiani yani kenda no mundu no bakawite ataalamu na nduita ndo la membu la mathukumana kulimata extension officers na field officers ila sia private sector na choto watu atungiania nikenda to develop the policy options na to aminu ni yotu mbya tutona ika recommendations na amina ika recommendations then njo mbya utono siba yuni muongozo na ndu azuo ndo tungiania nikenda with the muongozo wina maundu mbewe 10 undu abitu cha maundu 10 with ani maingi ba na ndi wa mamtungiani undu public participation ingi nduchoka kwa mwene ndi umukulia la maundu tunawetie ni motu ikiye kwa muongozo na mwene ndi twathi anena nake ya tu ya maundu azu nimo pala kisungu cha ingi ba akatu ya kisungu ni cha ingi ba tukawalanga tweta mindo politicians county assembly ni moto akomana na moto undu ni maundu no maisotenga mbesa twa mileage mindo ila agenda mwatie unu gotu nonie twa mapitithia through na ometikala nayo kuma buni byo isoka ingi kaikola kwe mindo kwi cabinet ya His Excellency Mutula Kilonzo na waje yithi yekunikila nikenda on the matunenga go ahead you and azu and the twa ndi twa na mo na matwa mileage where the animatical na nikenda you where the and to no publish na ndi to launch go steps isu na kwa kupela kini to na ni kwa ebinda jasa kwa ina kuyeta ebinda yana atakoseubia policy no ina kuyota mitha ndatu asante Joseph ta partners muna ikilisia takana policy ni endanite na strategy lene nganito serikali nene na global agroecology frameworks nono ni sio na ndingi sio sina agroecology ila twa deploy kana ila twa tetheanise twina county kuete consultants ataalamu niguo ni moma tunengie yumongozo la real nundu ni mesimia na ni mesi kila kindu chonde kienda katika policy na ni matutetheisye ku align kana kubanga policy nesa undu ya ile kwinda jilia nundu be mongozo la umete katika prime cabinet office ula tutetheisye undu tuusauria policy isu na nikana tukuwe binde kube na tukone kindu tuusauria policy technically kana you fit on a global standards ni matutetheisye muno na twina technical team ya county na county assembly ni twathukumia wesu tukwatanie na niguo twina one of the best policies cia agroecology in this country. Asante. Mheshimiwa ni mwaendie kuosa mawoni NND thini wa public participation. NND maweti yata. Ni metikilile na ki? Ithi county assembly twina mbodiki ya level ya kuikosa mawoni NND. Ila tuwetewe policy mbunge. Ugo twa mina komitebo.
iwe tuwenda public participation nikanaye nendi matunenge input ama tutavye twenda bana bekona twenda bana benkona ithita county assembly twenda mbwenda public participation but executive money mind kini ithitu tawitithitio muyao nitukosa mawoni manende yes Asante. Ni mwaindie ta executive. Step hizo yo na kulia mheshimiwa. Uni mwongozo. Na yuni kenda wimbe na bina nushoka mwongozo kapindwa. Ukenda tuike muya. Kwa the next step yuni kupindwa mwongozo tuike muya. Undu muya ni wimbe autono tunenga mbesa. Sia withe nutona ku implement policy. Ila twaendie kwa mwene ndo public participation nituomba niziandu ne kuma kima wote ndo cia makueni TC kwa karoka na moka twa makule ni mathina mawala methitwe ndo wimini nikenda tuliana liala ataalamu na ala extension officers la tunakende tutunoni eme na moyene ndi na nundu ne twa list ya mindo la twaandikie twethio maoni la tunonete no mama ko wethe atwinena luke mo yukwe ula twethie twinena luke mwethia ibemba bela isi nundu ni monete wole kuwa unowa muthanga ni monete kiwu usini ni kiolekete ni monete munaola withitwe ko ukethia mbuga zokazi ukanini ila zitawa kunya drought ni kukanga mitu kitina nyoka itina miaka 5 miaka 10 lakini hii kilo zimi na miaka 2 ndona mindo drought yaso ko mondo la maneni no mondo la tona na yuethe ani fedha tona kwijania namo nikenda twa kula nundu mondo ani tuikisione na netu mona ne atwa mela twale kwika nitwambia kuthukuma na twina mo na nutu ina ataalamu whether you proposals la twaina so options la nina sit options twande na nyana mo na methia ma ona imongela ile mondo angi mindo whether atu ina mona nundu bandu membu hata kibwesi cha umeloni wasua ne kwembwa mindo nundu wa ubindu kwanze bala ikono ni bwa leu ndothi akura bwita human wildlife conflict na musaki theka ni makitheka ni ikoka kuna ndothi apo na ona be mitingi nzao humility undu ditsando kana imonete ku kuma bandite wiyo petu mite tukwatio wakambe yo meapo ko wethe ai maweta maundu angi tutanaona nundu no membwa na kuma withirulu koni Asante. Tutaumeta kwaku iyo ni chao yukindeni wa policy no ina mwongozo kundu monza kundu monza chambe ni yulwa muthanga tutona utungiana uno witwa muthanga ata nikenda withie muthanga niwembo tutona tunengale utwito na weta muthanga witu la twathimie twethie we acid ya 5.5 na ndwithia muthanga imbo we acid no bakatwambia ku balance ikenda withie wabikala itwa neutral around 6-7 nikenda withie nuto na kutethecha mimela twapanda option ilengi ni kutungiania mwindo withia mawithu lokositu na mimela iko ni mimea tofauti atuita ku restore agrobiodiversity nikenda withia wathi muthangani yumithangani mwenda ukethia sindu ta ngongo ilaibla na cha mithanga ni ciathelile nundu yiko no bagatuto muthango tutona utungiania nikenda mindo we na ngongo ndwithia ni ciacoka muthangani kila kibon kya katatu ni yuluwa ule utwa uketha ni gotoka utumia ata nundu leu no bakaumbe ni watu benefit kimi yitu ko ni tunene to yuluwa leu ni twaketha tutembe atono misobia ata nikenda ithi ni tono tunenga leu na bina na cha kana ni yuluwa nundu tlatwa alije twethige mindo tuima ukethia kilungu ile yuluwa 10 no so twethi atono utandunu nembe wita 20% withia mindo ndunakwato kwati musoto na kuendesha ni makoni twithito tunenete undu tutono sobia masoko maitu nikenda withie sindu itwa mathuru agroecology ni sembe itono bika sokoni na isembe itono tunenga uwete kila kingi cha katano ni kutungia nele kwita equity mabina maingi ndwithia ani mokethia ukwati ile umanimani muno ni wathi na ume na nduthi akanwa maspend mindo binda yingi memundani lakini labda akwata kuana ni chao tuma mundani nduthi ya muno mundu ume ni wembe athina ciela nene ko ni twendo na patulile withie ni twatungia nya withie andu ao the kila mundu with the women the youth and the men on them and matona ku benefit na cha mwiso ni kuelesha kana ku create knowledge ya kila mundu ndu tiando ingi anda la mense agroecology la twalile twethie no percentage nini around 10% in the county la mense upo agroecology ko ni tuenda nikenda withie ni twaelesha muno
nikenda withia andu aingi ni malika kwa agroecology ni maima kilimo kina wai nikenda withia twashoba na kwa kupitia mikakati no nitwithitwe twina ATC tukwa kathoka nitwimba twisovia syllabus nikenda withia agroecology ni yembwe tono sobe nito anafunza la mebila ni masome bia na kulima la twa maita nitwema twina field day na kula kwa demonstration clothes kila ward nikenda withia andu ni mile wanu bo agroecology na tweka withia kila mundu no alika mindo ndo thina movement witha kila mundu no alika movement ino na ndi cha miso ni kila mweshimiwa anaweta maundu atu yika ndo no bakatumbe twina mwiyao no bakasi ndu icio nthe ndi withia mwiso ni twemba twina mwiyao ko step ila tumbe twende muno ni kulilia withia ni twa develop enabling legal framework ni kenda withia maundu amena mwiyao na structures ila twasio bya ni sembe tona kuimba itona kusupport ya agroecology. Asante. Joseph, ni mautui kameva innovations kana practices ila siendeni wa policy no sia utethesia kuyanisha maundu asumonza chambe nikiucha neno ni director kusuvia muthanga neto kunda twebundisia eminence ya yiva itena ngalama nene ya kuristo kana kutunga muthanga bala watu wa ethani kusaupia mbolea mabundiwe mamanyi na maitumia material kana resources ila sivaune kana tuole ngalama nundu uemiu tutewola ngalama twasisi at the end result muimi ndeiso kwata faida na ndeiso ya liu nutritious wasisia kulingana na utafiti undu wikitwe ukawithie umuthi toithia wangu kutwina technology ta azola ni iyaye mawake guoni twina black soldier fly isu ni sindu imwe itonya kuimwa itena ngalama ela nene na sindu isu cionthe ni sigitwe research kwisila kwa partners maitu tesipe na ika validate kwa asu mautu kamwe kila kingi ni elato kusia mauau na tumedudu nito kwenda kutumia miteo na tubundisia ini osindu ila in the environment taamba mebangi saumu na nini itonya kusia tumedudu itekuumesia mawethi luluko notilia athani wazuya kamududu kwacha kwetuka yawe athai mboko ima ni waenda wosamboka akuwe kata waya na ilenge thawe wa export na muthoa ni woka withia nundu ine laita wa PHI ni wathosia kwetu na sindu mbingi na kubundisia aimi bado jinda yeo utuika nundu ila aimi alama tena pika mundani mesi la digital platform ni masoma sindu ila tuikite kwa agroecology ate nini mela atene bado tu katika kiseve nundu waenda mitandao yitu ta infonet no kwati kila chonde kisomethio kwetu na mautui kama ingi na utui kongi wa kuya mbeu nundu mutena mbeu mwinja nundu kwa hiyo tuko utena mbeu wa mukaugethia nduna banda na athai waselewela mbua nini etetwe ni mathina ma climate change withe etwathi ni twacioka zero kwa hiyo tumabundisia na tumabundisia kuketha kivuna nzia sikipavukanisa wimi nicho muno mautui kalame katika agroecology policy ni makueni na bado no tukwatiania na ataalamu alame ka research twende na kuweka research wimi ndoe ka kukune kilo kwa hiyo kune kilina wende wa emerging diseases kwa uni kwasia kana agroecology yetete manyiwa tene no tuikawa matukwa yes ula utautumia sindu cia kwananga mawithuluko na muthanga witu yes asante kwa kumheshimiwa ninewa director weta yulu wa kusisia maitu amoika na kila mundu wonde thini wa policy no mo amaitu na moika nitha maitethekata ni policy ni mubea pasisia kaundini ya Makueni na ti kaundini ya Makueni muno no Kenya yonthe aka nimo makwete miunda aka ni mwaimi aka nimo mena access ya uthukuma muundani muno mena ciana cio ala ni youth na mundu mukani woma na mutau munani ibandakina mutau munani ibandakina na indi uliu yake thawaetwa musi indi niwe nake mutumia umanya wona gwetwa school wona gwetwa waba baada baba ikwata kwa unyine ngwigwa nina bina nundu nomination ya kwa muno ni ya unene ya vulnerable groups bala be mundu muka be youth be PWD be kana ka kele tunakana kaka mwana kwa unyine ngwigwa moyo muyao we address wemi
uwa agroecology katika family level kana wihusisha mundu muka nundu mundu muka weni wa witha akwete maundu maingi muno ma mundani nithie tuya mbeu nithie tumana bana twibanda kina nithie tumana mitunda ni kwatiwe ni mawau nithie tumana zosi to ni kwatiwe ni mawau nithie twitha twese mbeu ni twikiie ndulu twaya kana twikiie acrylic gold nithie tumana kana nikaendie mundani nundu nawe umuika twa unenge mawia na gwendu isolika mathinani kwa policy inu nyine ngwe inclusive ngwe ni inclusive na ngwe address yete needs cia group ila ni represent ya mbungeni. Asante. Director muya ndo nambo segwa twina policy ni kwasekana policy ndi thuko mangine la muya ukasegwa policy nundu thina support ya wanasiasa ya leadership ya Makueni County pamwe na kila department nimbu ya nenga na mwelekeo maundu amaga kwika ni kindu kiba kila mtu anonenga kipambe maundu ya bala mtu no bitu kitembe kwa policy ibo nimbu yi step ya muhimu muno kethia maundu ani mambi ya kwika kuno ndu twina ni guiding document na vina bengi na document bingi ti lazima ibinduka ti lazima itwike sheria ndu alikana ju takena itumbe ana vision 2030 which is also a major policy document Makueni twithitwa na Makueni vision 2025 na twithitwa to implement ndu icho ndasi working document na wewe withia ndu mbani twenda hizo twika sheria ndu thia no yasonga lakini ti lazima yakasonga step ya twika sheria ndu yini twambia the next immediate step yimba yokusobya la twita implementation framework I policy no ndu itusobya ni maundu mebala twimba tuyika na twibangi ya mwaka akeli kuandika na zila pillars ila objectives kwa kila policy kila objective tuilia ni maundu mawala tunaimba tuyika na ni maundu mawala ashirika maitu ashikada wala nge ya kila vision biba ni maundu mawala mekwika nikenda withie yuni tuambiwa mekia kwa work plan ila ya annual nikendezo bi budget na pe work plan ile nge ya CIDP the county integrated development plan kwa utumba tutona kuambiza kwika maundu o twendea na kuisomitiki dio sheria pengine ni mivea yevele ni dha ikonwandi ni wa kuimplement policy na mwina timeline mbangite kwambie ndi policy no tondu nithie na weta ni twethiwe twambie nundu nguyela twalili ni twethie ikundi na sithi tweyeka no kwithwa ina na mwongozo kamili kwa mindo la tumba twasebya implementation framework mboto imbwa atwililia ni activity myayo yulwa mbanu no wa muthanga ni sindu sibela tutona kwika ni kusobya mbolea ni kuthima muthanga withie ni twamana wina pH ya chao na no la utona tutethese imbanu bo wa kutwikanya kiwu na kutungia mawithuloko pe mashirika la methitwe mai kama ungazu kwa utu matungia ni ama tuekulia imbani kiwimba kusiela ito asandi ndamu ni mashirika mebala maika mongazu kwelu tulia tuitungia ni ama nikenda withie ni tuemba tu na work plan na mundu ondolo kwetu thukuma ina ito space ina agroecology ni tuemba tu na kiba mundu kenda withie amundu ni tutona imba tu track it na mundu ito atungia ni ama kila mundu na resources tulia wina resources siba na wethukumela kesiyo ni kiba peisio itito nikenda withie serikali mebe bandu isila itito withie mwana usine mgetona kwikia mindo rasimali kunikenda withie iya mindo county on then to embo ito tusongete mbe pamwe asante Joseph nitwisika na policy ni soba wa miao ni soba wa na yamba kuiwa meta partners mwika hata kuikithia kana Makueni maina ya policy ni ambia kuimplement chambe ithi tamashirika la main the space ya agroecology ni to distribute it Makueni in different regions na nundo activities ila binge si ni highlighted kana si ba katika mwe tuonete tathina wa unyibu wa mbuo kethia tuina gwicha kuyana tuina thina muthanga tuina thina tumidudu yuma thina su kila region ni yuseubia oila ni tunathukuma no tuthukuma na yuni tuseubia nundo tuina platform yemwe tuseubia o work plan ondo director wacha wethe aitwesi etha
tu sub county ta Makueni na itu isibethe na wa the na muthanga twike farmers ya su capacity building tumabundisio ndu maile kwika na already ni tuende kwanza union tu strong nondo jitu na mwao na tu supported na wasisia witikilano wito na county wethia twina ilaita wa MOU memorandum of understanding kwa mwao ndu isakwiwa nthi nondo tayari tuambeio thukuma tutena mwao yitu ikita kwenda tu more strong na tuimantha ona kinandu cha kuimplement maundu maingi wethia ni twisi my eikajila tu target it differently peala mona sindu kwa kuona ta demo asutu matarget wethia twasewia demonstration areas ila matonyo soma ni wa county na plan ya syllabus ya ATC wethia na boba unitu support na tuyekia finances katika concept notes mbingi ila tuende na kuandika cia kumantha withie tuna mitarara ya mbesa na nitukwika practically na tuibundisia alameta wa lead farmers withie ni matutethecia kulika zaidi nondo tuithioka uya tuna staff ya nini pa organization kwa hiyo tukwenda kuthanga cia network jitonene ya lead farmers ni kana maende kunyai cha uvo through the support na tuibundisia staff ila ya county although already NSC DNRC ni mana mabundisi kwa hiyo thina wa network utethia sindu mbingi tukwatiania na county na tukwenda eka duplication ni kana tubikia ndo ingi. Asante director nikienda ongela pe undu ngwenda kuongela wa mindo wa mbeu mindo mbeu situ ila twabanda atene na ni kwatia ni mbeu nithu kiangise in the news na media ukwithitwe mashirika matesa mbeu isi ya mivuko nimethitwe muno mena kipengele cha mbeu withie ni matukandamiza mbeu situ tunaendesia kwa uni tumbe ni twithitwe amikakati ni twita community seed banks ndengu mubya mwe ulatubanda withie mbeu zini twembwa twinayo na ngutunga mubya ndo na court mituke last week ni na pronounce on that matter ina semye ni na aki ya unenga mutui wa kwa mbeu na mutui ni na haki ya uthikwa mutui anenge mbeu nundu manenda utwaka sheria ku withie ni matu siyate nduyuko ya mbeu kwa mutui waku kwa nundu court ni na waliona court withia no ndo ni tunu enda miangro college no bakila stakeholder withia no apply party la court wa muzuzu no tutethe iche muno nundu wa kwithia ni twandeze maundu ama angro college Asante mheshimiwa kuimplement policy ni kwenda budget na tambunge mwina wa amount ni wa budget allocation na oversight ya implementation mwitha muime kata kuimplement policy no ni kwenda budget na budget enonondo kila mundu ewe pushed kila member wa mbunge ewe pushed hivi ni tukwetela budget in develop ni department na budget ya develop one department ndo no ye procedure na develop matwete hivi ni tu defend budget yesu mpaka tumebetetie mbungeni na edha jina mbesa nini ni tu miongela mbesa nundu agroecology policy no equate livelihood ya mwene ndi wa Makueni with it in a sustainable food with na sustainable food with it in a liu quality till use ya chemical liu muimenesa ubanditwe muthangani muno unesa muthanga wina nutrients ila natural utekitwe nutrients ya artificial kwa hivi ni tu defend mwa osu nundu itukwenda mama Kueni methe health nitukwenda mawithi luluko mama Kueni methe mepo na mema sio na nitukwenda clean back our diversity kwa uni ndine tu defend budget isu anitukwetela na wao department na jeti katia ete budget isu ni kana tumepite pio ni kana the full implementation ya policy no. Yes. Asante. Director, policy hiyo ilikwatiwa hata pengine kuweta mawaliuku kwa muhimi wa Makueni na network ya kuona mawaliuku in terms of extension officers kana kukua hata sindu sia kwiki ya muundani farm inputs ila sio support no sio mindo mukulima wa Makueni no kwimba tona ufaitika ni policy no chambe policy no dilialite tutona kuolangala mayani mata anivo ni na weto po wa mbeu
kaitu ulatenduka nitumba twenda itu community seed bag with them they only cha view kabukisioni kwa usu yimbe ambo tolela ngalama undu twala ambo lia tukala ngalama ya anima cha kelini kutungia ni muthanga mindo with the new embe wina rotuba na nicho tuimba tuika compost manure na farm yard manure nikienda with the muthanga witu ni twambe ya kuubindwa imbo twana kuimba winono cha gatatu kila kini mdomon nitu ondu twende na kwa masindi na watu kulia soko nitu sio bise nundu sindu na kwa no bagatu twa soko nikienda with the twino kwati household income kwa tuimba tu masoko maitu nitu mikakati la ibotu yaza nitu twama kutenga sehemu ya soko mbe soko wa wote soko wa Makindu na ile ingisi kwa ni national government ukevya kioski na jusita purely agroecological products nikienda with nitu mbe tutana ku promote mindo ni meno ya agroecology lakini cha muhimu mindo nitu ise mindo nitu ithito na malnutrition kevya mitu ndina bina na nundu nitu mbe tuna mabundi siona mindo ndwani na school ikenda with lewu twa mindo twa tumia nutwa na imbo twa na tunenga bina mini kwa mundu atwa lewu ya mwe matona kunufaiti mkulima wa Makueni na muno ndu ya nitwenda tutona kuima lewu tu usubia mawithi loko maitu lewu tu kuima tuliaiti mobile kumanzebe na lewu tu kuima tuliaiti lewu to katumia hata mini itu Asante Joseph Mbithi twina thina munene muno wa mawia kwa Moika policy no ni kwithe isobia miana ya mawia kwa Moika wiminio no sio kuliune sio chambe wasisia policy no ya address mathina onthe ma Moika andu alaku na ciana na kwa mfano withia undu director wasia nitukwenda marketing withe andu ala mena skills mautuwe kama kwika marketing either online value addition na zindu mingi si valuka mwanyani wa Moika. Number 2 Moika alayu mukie maona nima pala mbesa sieme nima mbiye kuvinduka na twaendavu kwau jese ubia mianya kwa almost kila mundu ule kwika research either mwanyani wa kukwata wia aende na kweka research mundu ule wi sokoni ku market ende na mwanya mundu ule value addition na mundu ule tesa machines na sindu ila connect maundu asusio onde sinda ipingwete myanyesu kwa agroecology yenda ne kikabu cha kumande andu ingi mawia nundu withia mundu ule so cha fertilizer kama mundu amuika to so vya fertilizer akase vya foliar fertilizer na sindu mbinge enda a create wa mwanya wawia no sisi ajitu ase kwa mfano tose jembe jela yema wa Makueni na twaima through agroecology practices where they need to nyote wa muingo where they need to nyose ubisia county ya Makueni ta around 10 billion no they ne ma reduce ona ilambe za manenga ne national government no tona nyumba mbingi si mbinye nundu bate market na bate mwongozo musio ona sio kila na uyona andu mame sia binya no tethia budget ile spend ya one ministry of health maita mawo maingi matonyo siwa tutema malima maseo nitwatila na mbesa isu itonya kusonjwa katika department ingi keke development ingi na twate mawithi ulko maito maseuva utethia ona industry tatimba industry la ya komi nitwenda na ithekaji tonyo tumisia mbao tutekwa nanga nitweka sindu ta beekeeping pa mesito nesu na sindu mbingi kwau onuimi wa usisia kwa nthini ula utonya kutungia thayu na uima wa county na tuikwata li within nitweka kuboya most of the time nito depend ya kuwete we food aid kwau tuenda twatila sindu isu through agroecology na utona county ya ndano kwati yendana ndumena vinya niwese paeke ndukethina kuungamia mundu chonza ila fongamia ndu maboni na mekwisilia wana account jana no tona economy jana no wakomana na ndu tendo tithi abaya purchasing power pa katika kandwa jipo yethia mundu ebingwete kioski skale utaenda kilo 5 chitho kilo 20 no tona ndhiana Asante. Mheshimiwa nuwe waitie wonio. Pengine nuwe beki ndukitha kinati wenza wa policy na witho yenela mwa witho isobwa kikiwe. Mwa oni ni wende to through na ngona kindu kya kwa mukilanzia sia muno metho makwa kilendi ene thangisia inclusivity. Kila mundu needs yake mabata make ni makuetwe ni mwao
kiu ni kindu kimwe ni naisi cio muyao ni muno na kindu kimwe muyao ndi wika o analysis ni weka ni unandani bisi nundu no address mathina ma health twaya li museo utena minerals utena chemicals sorry ni tukwitha twi health na no subia miunda yitu chemical ila ilika miundani twikuna ila dawa tukuna chemical ila balukanga muthanga witu no kwitha we health nacio kaingi na isia nethia health ya andu maitu ciana na ibeti na andu maitu na andu alaku health ni yo improve nengi waya li museo health uteko kanesa nacio kanona ningi ni tukwitha na nzebete contaminated jutwae ko kuna ndawa ila tukuna twaliko tumia ndawa ila organic nondo nesi department ni utwete awareness raising matu training nesa undo tusovya ndawa organic twasovya ndawa organic twakuna mimea ni yitu ona lifespan yitu iti uneneva iti kwasaba ona GDP yitu iti improve kwa ukiko kindu cha kukwata no buthu kini kindu cha ino ni game changer ni game changer ya Makueni nyini ona itonya kuete holistic change kuma health lifespan mile ona sukulu kana health sukulu kaenda klasini kaitonesa kata ite maliu contaminated maliu mausie chemicals ukesa kwithia nubona we musi wako nesungwa ndawa witi ndabu musi ile 2 weeks ithele kana kiuma sukulu nanza akatu ile isungwa na ono kuniela ndawa mwana oswaye eothia mwana oswaye risk kwa mwana health na ba sukulu wesa kwithia na mwalimu ndana uya mwingi utinda sometheti mwana the brain is very smart kwa unye nione no nenge mchenja ya Makueni atiki ndo twailo chosa na chau na unolelu ni kindu twailo chosa with a lot of weight ni kana with the utongo yo witu ni wate impact Makueni. Asanti. Director wa Maundu Maindo county ya Makueni yo policy ida itethia thini wa wimi wa indo no seno ndo ekulyo yu na ekulyo yu no twethi watu yukulania la nami biwe chairman wa kwenda ya kuandika mwongozo wa kulia mben daktari ni wa indo wa asio kata ni mani na twetikira na kana agroecology bene muno ya mbone ni obo wa mawithi loko na ndicho kene ni obo wa afya ya mundu na afya ya muthanga na walile indo citu muno wa mukao twete kiseseni na kiseseni kiwithi lukoni kwa ng'ombe citu mbani twemba tutono subia mawithi loko twimba twasubia mbe balaitwa no kwata leo cha kele ba mundu teteka na kiwo kimba akimuimu kwa hiyo mbe twa restore water harvesting ni twa restore ndo water streams citu ciethe wasina ku ng'ombe citu seuma ko ya ikembwa tono nya kiwo kilemu na kitemu nondo mheshimiwa yethe wa nena kila kingi nubo wa chemicals nondo chemicals ithi mindo with ya onambo kai ila cia motewa ila cia twandu nu tuona mindo tunakwata customers with ya watu wa nine windo kwa kila mindo ila wona ina neza sina mima ndu nenga indo kwa hiyo na afya ya indo naona yembia ya imarikite ndo agroecology ndu tuombe tuyaseni ko circular economy with ya kindu hicho ndo ni twatungia na nukenda with ya mukulima ni wa diversify ni mani ya mboka ni mani ya serious ni mani ya mbemba na ni mani ya indo na kwa with ya mindo ni mbwe na diversification ino ni ya ito no support kila kindu chwendo ni ngombe na no yo gethe ya with ya andu mindo kwa makasa indo ino zo ibinga makasa makatwa masungwa ni maembe no moitwa andu no na toyaza sindu itwenda sindu no kwa hiyo na afya indo jimba ya imarika ndo wa policy no Asanti. Joseph pe county lady okete Makueni tuna Masaku tuna Kitui na Ilengi yo policy ni kwitha na impact kwa county swingi na tuisi sio kamba witu Kitui na Masaku pengine ta partners ni mose ta matambia wewe ona yo Masaku na Kitui ni siasa ya policy tena ni mambo yako kulio yu ni kwa tithita shirika na mashirika mengi ala tuthukuma tapelam ni tukavite counties ni tu munamuno tumetete tuosete Lower Eastern na ndesisia biovision ni tuambie mikakati Kitui through program yitu ya LDF ilaye Kitui
na bama sa kuna wayanda FCP no twende na kwikia mibango kila kinatumie Makueni kwata mbe nundu mo Makueni menda na ngo ndandau mona partners mokite kwenda uma support matindha na second thought ni mosa kindu ni masemba mituki na nitwikite mibango tuona mashirika asu angeni kana tu support kaundisu na wasisia iveta Biovision netunambi movement ya Lower Eastern Agroecology Movement twina lead farmers na twenda spread ilike counties isu ingi sio then kana withie nitwakwatania na twazobia movement nini ela target itu tunaise tuambia na 1000 na to target ite tubiche 1 million ko kitwie na space within the 1 million na masako na space ko nitokwenda tutekia activities kana tutekia finances ite the sikitwi na masako ever county government mautongo imone mekwenda maenda mituki undu Makueni 90 na no ni makulie makaenda kwika benchmarking Makueni maka manyondo kindu kiki na kuniwe vinde kube nikanaweza kwithia onamo ni makwata agroecology policy ila itonya kututethesia na twenda na policy isu ila block yetawa SECEB withia yene vinda yela isi ya kwika business within the 3 counties na maenda makwata ko uno useo ona SECEB makekalanthi no tongo iwa Makueni wa governor Mutula maka manyondo kunaendiwe nundu no useo tukaenda kulan tukona amo manabikie ba mitukiata ko twaenda ki nitutethesia withe twina economic block itonyo tethesia ku unlock potential yo kamba na tuwebetanga ulasula wa ukamba kuone kote na food security withe tu food secure na tutonya ku export kwa itheta shirika na mashirika lato kumaana mo twitayari kutethesia county sio ndisio kamba sinde na policy ibinda ile kube utongo iwo wetikila Asanti. Masama itu maende tumadhaleto tunatrika nini to mine nenda umana isi ile itona kwitha bonde ni wa kuimplement policy na kisi kimwe mheshimiwa ni chene ni ila tumita tusita giant agrochemical industry companies isu nitona koka na yenda ubingi sa implementation ni mukeka hata kuikithia kana tena bingi sika asante ndo wekolia yu kindu kimwe ni awareness ya mwenendi mwenendi ambo manyai yonda wenu ngutumia impact yayo mwini wakwa ni miau impact yayo muthangani wakwa na mawithi ulukone ni mau nikana nake nundu change chambia from the cell atutethesie wise kwithia ona giant companies ya mandawa na yuka manene menena na ndu informed mundu wisi miaka ela nikalite kwiulwa mbi miaka 40 na mwiusu wako uswete chemical na ndikwenda chemical ingi nundu nitumunengete information andu maitu ila meukwata information nimeututethesia kunina chemical kutumia chemicals nundu sindu sionthe ila tukwasya itumiwe na andu maitu ni accessible itina ngalama na bai bandu itevo tamba trust yota material moso vya mbolea bai mundu tena material moso vya mbolea organic kwake bai mundu tena material moso vya organic pesticide kwake akese ubisio ndawa ke indio ndawa akakuna mimea yake ndawa na atijanesa naita kindu inashua nacho uisa kwithia kilo bandite ni meet international market kwa ona international companies isi ndawa si atweteo mathina nundu ni the consumers na itu nenge andu maitu awareness with they know what they want or what they need tutitha na mathina maingi kithina kila kitonya itha bono mwene thia tena awareness either isembe ya chemical ino ya mituki lakini enda awareness na isi impact ila ndawe no yumwikia mwini kwake side effects ila ndawe su yumunenga withie andu nime reciprocate nimekwasya twitumia chemical ingi na visi na Thank you. Director tu abauka awareness. Mukeka hata kuikithia kana kila mwene nthini wabikiwa. Pe kuni kiliuna ikitwe ni biba mwakani mwethelu county ya Makueni na county ya Murang'a.